Kua takatū wake anō a Hone Harawira, rāua ko tana hoa kakari, ara ko te pire takutai moana hou a te kāwanatanga ki te whare pāremata. Heoi ko te mea rereke, kei roto a Harawira me tōna mana kotahi i te whare inaia nei. Manohi anō te pire takutai moana hou, he maha ngā māngai tōranga pū e whakamana ana i aia. Kei a Jasmine Pearson, ngā whakamārama. Kua wete kina ōna here, kua hora ōna parirau. Ko wātea, ko wātea. Ka mihi ki te atua, ko wātea. Kai te atua anake pea te huarahi a ngā rā whakamua māna. Kore kau he taurā here i runga i au, ka tae au te kōrero, i ngā kōrero roto i ngā kokonga o taku ngākau. Kai waho ia i te pāti Māori, engari kai roto tonu aia i tana tari o mua. Engari ko hone a hone, mā hone anake a hone e tohu tohu. I taku hoki mahara ki te wā o taku nohonga ki roto i te pāti, e mea noa ku hoa o hone me ata haere, me ata kōrero, me kaua pēnei, me kaua pēnei. Kua mahue pea ōna hoa o te pāti Māori, engari kai te whai whakaro tonu rātau ki aia. I read his press release and he's really happy to be free. So that's, that's a good sign. He's pleased to be free. So I think that's probably a good place to end the relationship. I've been advised by the Māori Party that its parliamentary membership has changed and that Hone Harawira is no longer a member of the Māori Party for parliamentary purposes. Kua neke tana tūru i roto i te whare, kua mimiti hoki te wā kōrero ki aia. Aha kua tērā, ka hoi tonu tana whakahe ki te pire takutai moana. Ka whai hoki ia ki te whakatū i tētahi rōpū tōranga pū hou. Hakua kore au mōhio he hato nengua i tēnei wā, ko wai ngā tangata i tēnei wā, kei reira tonu te hihe o te iwi, kei reira tonu taku tino. Ngā kau ki ngā hihe a te iwi. Te āhua nei kua aro i a Hone Harawira, aha kua tana whakahe. Ka whakamana tonu te whare pāremata i te pire takutai moana hou. Nō reira, kei te hāngai tana titiro ki tētahi waka hou. Ko te pātai, mena rānei ka whai wīra tōna waka, ka mahue iho rānei ki roto i te puehu. Jasmine Pearson, Te Karere.